Yo elek kain kong ke Inter Mimi ke FIFA Club World Cup arjar arpsan ke bensalong USA hi. Kublai piper lok perjar bersih tenat bersengap ke video jongat haban like dan subscribe. Agane ke tournament ladon kumba live artli ke tim kiban elek kai perkidai keleng kiri ke pertai kiban simbenta hakane ke tournament. Perla isya tang yagi klub balayora yakan nam lado u arajar arpoi hadu arajar arposau. Marka FIFA ka penderung ru yaki klub bahak poin hakan lig. Jika ke tournament la penlong tang sisin sausnem ke Inter Mimi kalayo ban simbenta nama kala job ya komiti seputar sil arjar arposau. Mereka Inter Mimi kalah hapa grup ke FIFA Club World Cup arjar arpsan kemudian ke Palmeiras napo Brazil, FC Porto na Portugal, berkal ali napo Egypt. Berke jingle kai bani kongjong ke Inter Mimi kan long percaya ke Al Ali FC kepada napo Egypt hak sautrik benai Jun. Bat ke jingle kai ke baar kan de ke FC Porto pada barat Pak jong ke Portugal akan terik benai Jun hi berkejingle kai ke bakado kan de ke Palmeiras kepada napo Brazil haka arpletrik benai Jun hi. Kubleci bun sekendo hawai pat ke video.